1 لیتر قطعی 100 دونه ریخته می شود. 10 لیتر قطعی 1000 تا میرزه. اگر شما در زنگ زنن همین غشت برای ما ریخته آورده تیر گوید شما کدام تیر تو رفته خدمت رسانی کردن میتونین تو 8 9 تونه پرس میکنن میور. پرس میکنن یعنی که یک غشت ما تو 8 9 تونه پرس کردن غشت ما میبره. هم خلاص پرس شدگی او. السلام علیکم دوستان عزیز. اینا نگاه کنیم بهار هم اومد. وقتی که بهار اومد دوستان عزیز کشتی کاری هم اثر میشود. بسیار مردم ای پای ساختمان میشود دوستان عزیز. امروز انگی نواریم درباره ساختمان گپ بزنیم. بسیار کس خونه‌شون ای غشتی گاز بلوک میبردارن، غشتی پینا بلوک میبردن، غشتی پخته و غشتی پخته دیوال بشه و غشتی لوی میشود. امروز انگی نواریم درباره غشتی لوی میشود دوستان عزیز. ویدیو را با دقت تا آخرش تماشا کنین. آپارات شما هست، غشتی لویش هم هست. چند سموشیسه چخیشیسه همش برای شما میفهمونیم. فکرای شما چخیل است از کدام محصولات یعنی که از کدام متریال خونه برداشتن قولای و همیامو بشود. ویدیو را با دقت تا آخرش تماشا کنین. فکرای شما چخیل است فکراتون در کامنت نویسید دوستان عزیز. اینا دوستان عزیز درباره همین غشتی لوی گپ میزنیم. رازمیر این غشت مون 25 به 30 میشود. درازش 13 دوستان عزیز تماشا کنید. این پرس ها میشود. کسانی که با غشتی لوی معقول است، کسانی که با پخته دیوال معقول است، هر کس اکون مینه خودش قطعی خونه‌شون رو برداشته میگیرد. این برادر با زبان ازبکی گپ میزنه، تاجیکی را میدونن که ما با دو زبان گپ میزنیم. برادر ازبکی گپ میزنه، ما برای شما تاجیکیش پیرواد کردم میتونم دوستان عزیز. ویدیو رو با دقت تا آخرش تماشا کنید. اکرم اکا سلام علیکم. و علیکم السلام. yaxshimisiz? سوال yaxshimi? خب اکرم اکا xudoga shukr rahmat. Bu apparat hozir bahor keldi, ish boshlandi. Bu apparatni necha kishi qancha vaqt ishlatadi va bir kunda necha dona g'isht chiqara oladi? Bu aparatda 3 kishi ishlasa bo'ladi. Aslida 2 kishi ham ishlasa bo'ladi, lekin 3 kishi ishlasa yaxshiroq bo'ladi. Vaqtdan jutadi-da. Vaqtdan jutadi. Keyin misol bir kunda ishlasa yaxshi ishchiga bog'liq. Agar ishchi yaxshi ishlab o'tirsa 500 tadan tam 1000 tagacha chiqarsa bo'ladi. 500 ta ta 1000 tagacha. Tushunarli. Do'stlar aziz, agar vaqti ki shuma in apparatni xaridori kardid, du kas kor kunadam beshad, du kas kamtar mushkil meshad, se kas normal meshavad. Dar yak roz ay 500 dona to 1000 dona akun вобаста корга ва нигоҳ карда ай 500 дона то 1000 дона ғишти лои бароварда метавонед. Размерларni gapirib o'tamizmi g'ishtda? Razmeri aytib o'tamiz. Razmerlarimiz bunday asal agar nazikdan berayim, yaqinroq kelamiz. Razmerimiz 30 buyog'i bo'ladi, 25 buyog'i 13 balandti bo'ladi. 13 balandi. Ina so'ng aziz darozish 30 meshavad, ijash 25 meshavad, g'avsish 13 meshavad so'ng aziz. Keyin buni mardum hozir o'ylayaptiki buni g'ishtni quysak deydi, bu g'isht deydi qanday kачествоsi qanday baquvvatmi, misol devol baquvvatmi, bul baquvvatmi deydi. Aslida uni ekovi bir chizdan tayyor bo'lyapti. Bu ham to'proq, bu ham to'proq. Lekin buni tayyorlashga bog'liq. Masalan, kim olsa apparatda brend ayb bo'lmaydi. Apparatga qumni tashlasangiz, qumni press qiladi, tashni tashlasangiz, tashni press qiladi. Buni faqat layni tayyorlash kerak. Mana shu yaxshi hammaga pishirish layni tayyorlashda. Layni yaxshi nima qilsa, layimiz tayyorlashda suvni quyishimiz kerak, lay qilib olishimiz kerak yaxshi. Undan keyin ertasi kunga o'sha g'ishtni quysak, kачествоsi yaxshi bo'ladi. Xuddi mana bir kun turish kerak. Bir kun turish kerak. Bir kun tursa, lay yaxshi lay bo'lgandan keyin lay qilgan g'isht quysa, xuddi devordagidek chotki g'isht bo'ladi. Do'stlar aziz, bisyor kas ay po'xsa devor xona bardoran va yaxilosh g'ishti puxta. Akunun har dosh material ya'ni ki yaxilas. Isham ay xok tayyor meshavad, isham ay xok tayyor meshavad. Vobasta yakum loya tayyor kardan, loya shu tayyor kardan arkor, pazondan arkor, matablok has, matablok qadimiy pazondan. Yak roz همین لوی استاد پگشت غشت ریزک وقتی یک روز لوی استاد پگشت غشت ریختن سر کرد همون وقت غشتمون پخته و مستحکم میبرد. شناخته میکنه؟ خاک هوار میکنه. یک روز پیشکی پایین او ریختن در کره که شتاب او بکشه. پگشت اگر همی سر کنه کره ریختن پگشت سر کنه غشت سوز میشه. لوی رنگ لوی میشه. اگر خیلی کم تر نیم کلا تر کنه بعد بریزه و غشتش میریزه. برای که نمیش کم تر میشه برای همون میریزنده غشت. فهمو. حاضر این آپاراتمون چند سومون است و چقدر است؟ آپارات ما این آپارات خدمانه برای همی ریختنه. مثلا اگر در کار باشه هم خیلی زکات میگیریم ان شاء الله مسافه 6 سو میکنیم. ابیام 6 سو میکنیم. اگر مورا استراحت کنم میرم ان شاء الله میرزم همه جای. یعنی که شما خدمت رسانی غش ریختن هم دارید؟ او خیلی دارم هم خیلی چیزام. آپارات ما اگر در کار باشه 23000 سوم میشه. نو همش پاچ کشه تیار کرده میتیم. رزمیرش فرق نداره. چه خیلی که رزمیر مقصد منطقه خودشون و چه خیلی رزمیر میریزن همون رزمیر تیار کرده میتیم ان شاء الله. فهمو. این چی قطعی کار میکنه؟ این سالارکا قطعی کار میکنه. دیزل نمیشه. در یک ساعت چقدر خراج داره؟ در یک ساعت این نوش مقصد موتور نو
ай 500 грамм то 1 литр расход мекунад як рӯзда. Навша. О. Яъне ки дар инҷа мотораш ҳам нав мешавад, ин ҳама бочкаш чизош нав мешавад. аппарат ҳамаш нав мешавад. ҳамаш нав мешавад. Фаҳмо. баъд иҷа бо як расходи дигар ҳисоб карда мешавад ки мақсад 1 литр қатӣ 100 дона рехта мешавад. 10 литр қатӣ 1000 та мерезавад. Фаҳмо. Расход гирифтан нарко. Ина дӯстон азиз, хароҷотро диден, нархаш 23000 сомон. 23000 сомон Шумо бо ягон мешавад. сум муомила мешавад. иншолло хай Мақсад мешавад. сифатош хуб, иқауқада мақсад кафида намеравад. Ин оҳанаш чӣ хеле васака. иншолло ҳамун касе ҳам хеле чиз дар кор боша қатишон маслиҳат мекунем, гарантия дода метем ҳамаша. Ба вақте ки гарантия харидор кард, чӣ хел рехта нарко, чӣ хел мешава, маша нишон тарзи метем. кораш ҳамаша нишон метем иншолло. Фаҳмо. Дар комплект 23000 да якта ин пресмон комплект. ята у хеле конфрессорш мешавад. Матаблок адена худашон матаблок адел дар кор мешавад хеле ята. фаҳмо. Акун матаблок барои лоя тайёр кардан. Барои худшон кори фақат ҳамин лоя тайёр мекунанда, мақсад даст қати хеле бел қати чина мекунанд намешурану. ҳамин матаблок қати ябор мешурану хеле. фаҳмо. дӯстони азиз, мо дар ноҳияи ҷайхон яъне ки қимсанги қарор дорем дӯстони азиз. Ин бародармон ҳозир ҳамин кор қати машғул аст. ҳозир мо агар шумо да занг зананд, ҳамин ғишт барои мо рехта оварда тел гӯяд, шумо кадом телото рафта хизмат расонӣ карда метавонем? иншолло объёмша ҳисоб мекунем. моро агар ҳамин пакировать кунад любой ҷой мере мерезем ход. Рехта метем. рехта метем иншолло. Ана кун нархи ғишт чанд сомон аст? нархи ғишти мо ҳамин ғишторо 2.5 сомон мегӯ бо объёмш бисёртар боша. иншолло бо усмиша муомила мекунем. 2.5 сомон. Дар ин хароҷот чӣ дохил мешавад? Соҳиби хона чӣ оварда нарко мешавад? соҳиби хона мақсад чиша меёра, хокша меёра, солярка, полярка, ҳамаша техникаро мо худмо мебарем, мерезем ба абрада меёрем. значит ай соҳиби хона фақат ҳамун хокша оварда метаву, тамом инҷа солярка, доставка, рехта ҳамаша мо худмо чӣ мекунем. шумо рехта ябора чинда мере. ана ҳам хел ранги нами боре боло ҳамаша мечинем ҳам хел. ин ҷойш там хел хок мешавад. и ягон чи намешавад. мақсад ами болоша агар 5 тамони 8 тамони ин ташта ҳеч намекунад. ҳеч ком мақсад ки ин прессони каҷала уже хеле чи мешавад. размерош ҳамаш 100% мешавад хеле. фаҳмо. агар хокша оварда тияд набошад ай агротам кашта. ай замин канда гирифта мешавад. фаҳмо. дӯстони азиз, фикрҳои шумо чӣ хел аст? хонаро аз кадом материал сохтан ҳамёнбо мешавад? ғишти лоя, ғишти пухта, похса девола, газаблок ки пенаблок, кадомаш барои шумо чӣ хел аст? фикротан бемалол дар комментария нависед дӯстони азиз. обуначиҳомон мисол савол метиҳад ки ҳамин ғиштмон то чанд қадар пресс меҷиқадар мина ғишт тайёр мешавад? аппаратҳои мо ака пресс мекунанд. ҳамин силиндрое ки намиё то 8-9 тона пресс мекунанд. пресс мекунанд. яъне ки як ғиштмон то 8-9 тона пресс кардан ғиштмон меброяд. ҳам хел аст? пресс шидагия 8-9 тона қати уже пресс шидагия. мақсад се кас бемалол кор кардан се кас кор кунад мешавад. барои ки як кас мепартоянд, як кас пресс мекунанд, як кас ҳамин бировардагиша мебаранд тах мекунанд. ида чӣ хели хок дар кор? хоки каҳам мешавад ё ки збур дар кор чӣ хел аст? мешавад. либои хок мешавад. ҳамин ҷое ки даст қати ҳамин рехта мешавад ки хока. ана ҳамин хокро ҳамаш ҳамин аппарат қати ҳам рехта мешавад. рехта мешавад. агар ба шарти ки бо агар качествоаш маъқул боша чӣ мерезанд? амо каҳ мерезанд, обичне каҳи гандума мерезанд, алдараш мекунанд, бо хуб мешавад. зуд мешавад. связка агар мешавад. каҳ дошта боша аралаш мекунанд, бо вахшем мустаҳкам. ранги санг боре мешавад. ранги санг боре иншолло соз мешавад. фаҳмо. дӯстони азиз, ҳозир дар як ҷо ҳамин ғиштҳо қатъи хонаро бардоштаги дар онҷа рафта шумода нишон метем. ку чӣ хел буромадааст? ина дӯстони азиз, объектмон омадем. дар ин ҷо 5 хонага будааст. ака акрам чандта ғишт рафт инҷа? бу yerga 7000 ta quyib berdik. 7000 tasi mana shu 5 xonali joyga 7 dan. 7 ta? Agar bunday hisoblasak 1 kvadrat metrga 36 dona g'isht ketadi. 36 dona. Bu hozirgi g'ishtimizda u g'ishtda farqi bormidi? Buni farqi bor. Bu g'ishtlarimizning hozir razmeri unga qaraganda razmeri boshqacharoq. Kattaroq? Ha, kattaroq razmeri. Buni uzuni bu yog'i 36 sm bo'ladi. Bu yog'i 17 sm bo'ladi, balandligi 14 sm bo'ladi. Do'stlar aziz, in obyektmonda 7000 dona g'isht raftaga, 1 kvadratda 36 dona, 36 dona raftaga razmer in g'ishtdan bu digar razmerda. Metoniki ki shuma 4 razmer qat'iy g'isht biror meshad. Baro shuma kadom razmer dar ko'bashad. Muvofiq birovarda metiyat. Xo'p, razmer in mon darozish yak nazikda miborim. Darozish 36 ay, balandish 4 da. Ham xilas. Ijash 17 meshad. 17 meshad. Baro shuma kadom razmer dar ko'bashad bemalol ana zakaz mikiled, baro shuma tayyorkada metiyat. Yuklen chiqir gladki xishur biromadagi so'nazi. Ay bolosh yakda xishura shkaturka mekanad. Ham xilasam? Ba'd darshi fasada zada میگیره اگه تراویتین چیزی باشد رفتن میگیرد یوکره سیستم پویزام خیلی ریخته خشور کده برآوردگی ماشین با قاشدگی تخمینا همین یک دونه قشت استور چند تا میشینه короче bunu bir somondan ta ikki somonga dor terib beradi da misollarga
bir somondan boshlanadi da. Aha. G'ishtlar do'stlar aziz taxminan 1 somon to 2 somon ham mechinadi. Vobasta kunun g'ishtlar chiqil razmерaz. Ay kujo ordanar kor. Hamasha ustoy hisob kitob mekinan akun baroshum plus minus ham hisob kada dodestem. Nigokdan chiqil xishur bo'romadagi, son aziz. Keyin buning kачествосini odamlar qanday bo'ladi, duvalga tersa to'gilib qoladi, alik qiladi deydi. Bir narsa bo'lmaydi. Mana shu paxsa devol qanday bo'lsa, ana shunday narsa bo'ladi. Bir narsa uchib to'gilib bunaqa bo'lmaydi-da. Ina sifat ashrobini do'stlar aziz. Maqsad misol o'tkir narsa buni qarang. Sangi tezaz zadesta maqsadki shikastdan ham beradi. G'ishti puxta maqsadki bu pazondagi loya. Nigokdan chiqil rangi sang bo'lishidagi. Ina. Baroy shuma chand soat bo'shadam nami zak naboshat xela xizmat mekinam xudo xohlasa. Tomoshabinga chiqib bo'romadagi do'stlar aziz. Ajoyibot bo'romadagi. Gladki ham xel xushur bo'romadagi. U ham bisor rasvor ham nami qiladi. Ipara ina hojatxona kadagi uparash ina bu oshxona. Tomoshabinga do'stlar aziz. Fikr shuma chiqilasiz, fikrlarni bemalol dar kommentarlarda yozing do'stlar aziz. Raqamho dazir navr hast bemalol zang zadam murojaat qiling. Agar aznomi kanal Kolxozobod TV suhbat kردیم برایشون باز اگر تنقید داده می شود برای شما اپارات لوی بلوک در کار یا که غشتی لوی در کار به من رقم ها زنگ زده مراجعه کنید. سلامت باشید دوستان عزیز.